Game of Thrones Season 1 Episode 4 Episode 4 ki pat hin Bran mga iumuwin ahi amang hin Bran chun lam anazotnin Raven tichu va tabang ho sanga lin jeple ching jep khat nung anazuin ahile amit thum anay ahin mupanin akitsan ahung khang do in ahi ahung kha do to kilhonin Theon Greyjoy ahung lunin Bran chu Robin Great Hola hungdingin agakowin ahi Bran wang chun hilaya hin tange hoima kapot nompoi atin ahin Theonin nahung te nga ahi tin apodingin Hodor akowin ahi hicha Hodor kitipahi aru hoi ta kichim talo lungsit ta khat chu ahi Bran Thusim sei pi ji te sipi nudinga asupi hingnalai atupa chang khat se chu ahi ama hin Hodor ti thucheng bo asei thei ja hi mi hon jong Hodor abo akozu hi Hodor Phan masa King's Landing hin zona kilhon bom Tyrion to Night's Watch khat Winterfell ahin pha hlonin Rob Stark in Night's Watch a pangdinga kipedo hoding in wang Winterfell lim ahizinge tin ahovin Tyrion wang chu adon pon ahi Robin Tyrion adon lo na ji ipiham itiale episode masapa a Bran thana dia chemcha chu Valyrian steel a kisim hin Game of Thrones a hichim metal thi hi munzo sia kimulo thi man tam ta mo mi powin anei zo lo mi bol thei mi ho ta hon bo anei zo khat chu hi sum choi mi ho khanin Bran that dinga ahin solo hin te ti chu gin chat a hi to kilhonin Lannister te dihlou chu midang ta san umlo ahin hi chi zia chu Rob chun Tyrion chu adan lo a hi chuin Hodor in Bran chu holanga ahin pophein Tyrion in jong ahung hlunen Bran koma nanga din gift khat kanaye atin lekha pe a design khat apin Thusim ho koma paten sim sa unlang nangwang chun nasakol chu them khat na train jep ngain tin hichihin na dei namun na chi nom namun hoi lai hile nan ki thopi ding a hi ati pele Bran chun design chu avein akipa le jingtan a hi chule Rob lungjong them khat ahung nim domin Tyrion koma kanaw pa dinga hebanga thilphana bol pi hi hilai muna nakinga thei hi tia saile Tyrion in jong Winterfell Lord din mun na po a hi le maljin ho vailun le sasaji ki thim su in atin hola patchun ada la in a hi chom khat jowen Tyrion in akinga anading mun lang azot go lain Theon chu agachi na hi le Tyrion in kahung vailuna chu ipitia Caitlyn hunglo ham tia do le Theon in jong Adam lozi a hi tia asei le wang chun Tyrion in amando lalpon Caitlyn Winterfell umlo chu a hedo thowin a hi apa ki papsit zia asu pi pasal ni jong anathia tua ama Iron Island a umta sanga Winterfell Stark te se juina hi bove tin a eng hawin a hi tun walanga Jon chu aloi te zo se to akisa theitan gal sat dan gal iti zoding ham ti hozong ahil pantan a hi cha hin ahung zau tha mitha khan Samwell Tarly a umin practice abol zo siwa khat fecha azona omlo na ka in Sir Alistair Thorne Night's Watch a ahung zau tha ho training busy pa le adang khat injong a eng bol kit zi hlonin a hi practice pe na hicha khat pa hin Sam chu a ha vo pha chun Jon Snow in avet zolo pha chun aga apanhu in a hile Alistair in hitia so dihlou zin Jon koma kilung sit pi tha khat na nei tai tin a eng hawin a hi Alistair in Jon amu dana ji chu ipiham itiale Leng Robert nin galpi anazo a leng din mun ahin po achu Alistair hin Targaryen te in sunglanga anapanzi achu punishment adinga Robert nin Night's Watch adinga anasoldo ahi Ned Stark Robert langa pang ahin Jon hi
Ned Stark chapa hi zia chu hi chu hozo si zia chu Alistair hi Jon Snow achunga hahima a engbol zi a hi chipa chun Jonin Sam koma nalunglet angai na changa na din zo angai tia a hille Sam chun galsa di chu katha nom hle nai a hin ka bol zo pui azi chu mi mei doi ka hin ka kicha ji 18 adon bun in a hi cham khat zawin wal chunglang pena duty apu pe hlonin Samin John koma kamit tha zong a hat pon chule mun sang ta ho ka kicha ji e tia asaile John chu alung hang thimin dap zong na ha he nin namit zong a hat pon na changa din zong na ding zo pon mun sang zong na kicha kinin a hi le wala hi ipibola na him tin a hautan a hi hitia John in a hopa chun Sam zong lunghimo le hlasita in apa Randall Tarly dinga pugi lenta a hi chu a seipi in a hi azi chu fighter khat zong hilo chule a wait zong gi val Randall Tarly hin Sam kum som legit a hlinna birthday nia chu thip be chan nights watcha gazaw tan kanei ka go chule kamin na pezo pungi atip in a hi Westeros ahi chapata penin apa nei le go zo se alu zi ahi ahin apa in ama min ti chu lordship api nom lo zi chun nights what's a na zaw de ham ahi lo le gamle nga na hong zaw de ham kilenin atin gamle nga na hong zawa le nawang se na le accident na to a na thi thei ahi chomlama sei din na hin khu na I na le nights what's a gazaw tan atin ahi Sam chun ipi upai nei di ong na hi chapan hin amani hi golcha phatta ahong hi panhlon tan a hi azing ni khu breakfast abol pen adang ho chun Sam a hello lovin akile akilu in dainop nan amangun a hile Jonin Sam zong ai ho tabanga mi him a hin mundanga umlova ai ho la ahong a hin thakha hi ve tia aloi dang ho chu a pho in a hil thimin a hi aloi te khanin John nangin na bol nom chu bolin ahin Sam to ki mai tu dia ka hung pan kha lewang chun avun kalima ka thin nang de de he atin he chinizana hin John in jong a dire wolf ghost tia amin sa chu akipuin Sam thin nang de de tipa kom chun aga chin nasata in aga gi tan he aman ga sei chui pyam tiale izem tia Sam chunga khutnan thla kha po powale thilpha su lo de hi tin gim nei ten aga gi cha khe ta na he azinga avela training pe na hin Sam ki mai tu pi di achunga khut thla khum di koi macha anom abwangam aum ta pon he Samin chamzam an kilama adang hon kidal pi di ati pha tingule kichata in akidal piwin abangle abol thu win tola akitang hluza za jing tawen he chihi Sir Alistair Thornin ahin mudo in John jong aven a hile anui amu pha chun zang pedin azonin agagi in a hi ipi anagel ham jingle boina ki tu tingle koina deyam milung len thahata galsat khompi diana deyam ahilawale Sam tabang mithasam minop achanga dinga jong dingzo lo na deyam tin lung hang ta in apho in a hi langkhana tui khanglen gal langa Daenerys to khal drogo chu vast truck chu ahung thlung tawin Viserys chu alung hang hle tan khal drogo in akitep na banga anawnu akichen pi ale army api ding chu api ta lozin chi ahin Daenerys in Viserys hi army ki pihen lang hele Westeros gamkai sungkhu alu zodi hinam tin Jorah Mormont chu adungin Jorah Mormont in jong the traki ho hin tui khanglen khat vecha akhel khapo ve ama hon tui khu zudana agelwa asakol ho vinjong adon thailo wa agelu a hi tin asei pe chule sin khat na hin Viserys in Daenerys chunga khut atha in a hi Daenerys in a upa chu anne dia akova atip ahin Viserys gela chu order a ki bol khum a hi tin anawnu chu agi salin akichat sa in ke hi lengpa ka hi e order nei bola ka hung de ham
atin ahile Daenerys in ken nang order ka pe po ye an ne dinga zo ka hintep na hibove chule nanga din gift ka ko ye atin Viserys chu von them khat apin ahi von ho chu the Dothraki style ngan design ngan ahi amu pha chun Viserys chu alung han na bana chun a ha lung hang chen Daenerys chunga lung hang ta in Dothraki mi nei so ki got ham gam sa ta bang mi ho nei so got ham ati to ke thlanin Daenerys chunga a khut a hla in a vokit ta na hile amas sa pena din Daenerys chun a hin langle in a hin levo in ke hi khal drogo zinu ka hi khalisi ka hi nangin ka chunga khut thla thei po na te avela ka chunga na khut na hin thla kit le na khut chu dam le bina umlo di a hi tin lung hang ta in a haule tai sas dialogue wang chu kalung dam sela chu Daenerys chuti bo de ta a ipi chu hile aban ana chalutin King's Landing a small council meeting achi hla in mizo sin hand of the king Ned Stark koma tournament ti chu kite na khat umding thuphun na kinai zowa panin mun chom choma kon mi city ahin ahung pan tawin hizi hin mun phabe ma kina ki bo na umtan athi amang zong a umtan mun phabe aki hal tha zong a umtai tin a hlut ven ahi Japan hin Ned Stark in jong Master of Coins Peter Baelish koma sum them khat gong tu min hichi ho ven bit na din atin ahi chuta kilhanin Ned in ama in sung ti chu Stark in sung guards ho mi somni King's Landing a mi pi ho ven bit na din akoitan ahi Juzovin Maester Paisel to amasa hand of the king athipa Jon Arryn chungchanga aki holanin ahi Paiselin athi masanga chu lekhabu khat anasim chu o atile nenin chilekha chu kadaye atin Maester pa chamber langa achin lekhabu chu akila in ahi hichilekha hi Westeros Thusim bu history chungchang thuh ho ahin alin hen hun khat a pheng hem hup khat ahin Paiselin lunglut na be se di lekha ahi poye ahin Jon Arryn chu ipidinga hichilekha ahi lunglut na ham ka hehi be atin ahi net lunggela hi hichilekha bu to hin Jon Arryn thi hi kimat hin te tin agelin ahi Jon Arryn hi min atha theina di umam tin Paisel chu adongin ahi le ama panjong mi atam zon ama hi alung siun angai luun athia zong chu ata sa velhla na le kholchil na kasata kanai ahin kata san hi min atha diwang normala thi hinan te tin adon bunin ahi athi ding kon chelima chun thucheng khat avel vela asei chu o atin ahi the seed is strong e pawa ile do ale muchi chu a hat ni elwale a hoi hle Didi dan he Ned Stark in jong le khabu chu a room langa akichoin asimzin ahi asimzin a konin khang chom chom a lord title anapo chom chom amel putnu asam amit color ho asan danu anim danu hiti tabanga details ho akisunin lunglu na dibe se le khawang chu hilodan he sin chom khana Arya chu keng lang khat sia dindan aneki thim chu in nenin amu mu in ipihita ong tia dole chizong hi ka training a chu zaw hin sirio ti chu a oizapu in keng lang khat se a dindan eki thim chu sa hi ati to kelhanin jingle training a dia mengcha mana kachi di a hi atin a hi apa koma branin amit a ha tan aki tho thei tan King's Landing a hungde tam tin adongin ahi abana brand chu ahunglet phating nights ti chu sepeya pangnom hiya tunwang pangthei ta ponte atile netin nights a pangzo te hi zongle alit ting lord a panga small councilor zaw thei ahi ati pin ahi Arya injong Kejong lord ka hi thei dem atile apa chu anoyin no nang lord hi thei pon te ahin lord title nei hotawang nakichen thei ahi chule akastalu ti chu a in pu sungu vai na po thei ahi
chale naunan hinding ama ho chu Lord Hidiu Prince Hidiu ahi ati pi le Arya in ngai poi chichu kei ka hipoi kei hiponge atin abol ban training akyang lang khana agading kit ta na he Chuzovin Ned chu little finger to akimuton little finger in Ned koma nangin Jon Arryn thi chungchang na khul hi themkhat sel domin lang koima athu het sa hi in ati to kilhanin hilai muntina hi agu a thulam leng ki zazi a nang thu midang dang koma nang hin ipi abol ham tiang galut umzi a hi ati pe na hi chule Lord Arryn a squire pangpa squire tina chu khangdong knights panmun chan na dinga knights khat anung zui masaho tina he ama chu tuhin knights apangtai athu ima ki chin lowa lol hin na ima nei lo laya knights panmun akipitan hi atin he net jong alung dongin itida na hamo tia adole little finger in jong ka hepo na hlu mang cha in lang gel tango square mai hiya hitia a master pa elwale a lord pa thizo chena beilam ta knights a ki pansa jing chu thil khat wang a boy uma hitei di he atin he Ned Stark in a god Jory chu tua squire isay pau Sir Hughes koma asolin ahile tournament na ding chun anaki say mo in Jory in Hughes koma Ned Stark in naki hopi no me tia aga sayle Hughes chu ada in kay nang to ka ki ho nom pui kay knights khat ka hi e tin an hawin ahi Jory hi koiham tiale Stark te in sunga guard hall a head ahin Sir Roderick asopi pa chapa ahi chu in Jory in Ned Stark koma Hugh in ake hopi nompoi ama knights hiya kay kahilo ze in direct ta hand of the king to ki ho nange ati e tin aga sei pe nahi chiahin Ned Stark hi King's Landing a golhang chapang khat to kimutu din aga chin ahi amin chu Gendry ahin thi kheng mi ahi chule Jon Arryn jong chu athi masang chun hichipa to kimutu din aga chi zingin ahi Ned Stark in jong Gendry chu hoi selen aven ahi le a mel chu koidang hilovin leng robot to akilovin ahi chipha chun Gendry kitipa hi robot dinga a bastard ahi chu agel thatan ahi akhuti le Jon Arryn chu ipizi a Robert a bastard chunga lunglu na anei chu ipidinga ham ipizi a ham chi hi ki he chen lo lai a he a tuhin hi chi tournament in a min pha zingu Ned Stark hand of the king ama zala ki gong chu akipantan langkhana Ned Stark chu ama ta hi chi ahin alung lut pon a room a umin chi ahin Cersei ahongwa lutnin aki holim hlanin ahe Cersei in phat message ma King's Road na dire wolf thana dia thutan hla na kinai ho chu dihlou elwale hoilo mai the ahi ahin icha te diu zala thil ha sa pen ho chang ki bola ki zuizi ahi ati to ki hlonin net ko ma chun King's Landing na hung hi na lungtup ipiham tia adole net in kin ima doile tup kanai poi lengpan order a ball hilaya hungin lang neki thupin lang karait he na hung pangin ati ken hi chi thupi ho bo hi kazui hi bo ve ati na he Cersei injong na upa Brandon Stark chu alam kai dinga ki train ahin nangwang thupi zui dinga ki train na hin hizi chun nangin midang ho thu sei bo na zui di ahi atile net injong ahi poi thildang khat jong training a ki pen ahi chichu hi le ka galmi ka kido pi ho thadidan atingel kinin he Cersei injong ke jong hi chung chang hin training AKPA ati pi kinin he alang khana tournament chu achil hapantan amasapena kidal na hi Sir Hugh to mountain kika mountain minta chu hi le Gregor Clegane ahin alim amel put let ji ahi mountain tia akowo ahi hi chikidal na ahi khatin langkhat pa asakola pat a khetla ale winner ailwale azopa hidi ahi
Achi la zinglain Littlefinger chu Sansa koma ke holimpi din ahungin ahile Arya ahung da do zamin ipidinga mihon Littlefinger tia na ko ziuham tin adongin ahile ama panjong kohung kun do na gam neu cha Westeros ahi fingers tia ki ko ahi chule kaneu la ya chu kana hlasam le neu cha kana hi je a chu mihon Littlefinger tia in ko panu ahi ati pe in ahi Sansa ko machun tua mountain kitipa hi hound su pipa ahin mountain hi mi khota ahin aneu hlon la ya chu anaupa hound hi amat kona amai meya anaka sa pi zia chu abe khat khu khuti ahi azi chu piham tiale hound chu mountain ki chepna thil ho a anaki chep je mai mai ahi tina sei pe nahi akidal pet hlanin mountain chun Sir Hugh chu athat tan ahi sakol chunga pat kita tha sa di mai mai hiya ahin mountain chun ating cha chu Sir Hugh lola achuin apet penin athitan ahi ga gel khamse thei khat chu Sir Hugh thi hi kinop to na asunga na khakit de ham ti he azi chu Ned Stark in Sir Hugh hi aki ho pinom hiya ahia mountain khuna thikit ta mountain to hound ani hlana Lannister ho nungzui hikit pichile tun episode chaina lang ahitan Lady Stark to Sir Roderick chu Winterfell lam akile hlontan lam kim khana in khana umin achi lutlon le Tyrion a amu phanin Caitlyn chun apuna amai hua kisela Tyrion ki musa alodi atin ahi Tyrion in hilai inacho ahin mudo a Winterfell a umlowa mundanga apot do chu a het sa anum pon hi azi chu ahin het do kit ngel ngelale gamtin agun kit diu zam do na ding lampi tampi ahin ki gon ki diu ahin Lannister te hi mizon chi mi phalo thil dihlou su to le hiti tabang mingen ahi je owa chu Stark son ipp lam panga hi zongle ginmona neu chapilit kisan ho hi zongle Lannister ho chunga anai ve tia a het do diu chu Caitlyn in a dihlou hi jenge Tyrion in Caitlyn amu in Lady Stark nan hilaya he ipina bol ham atile Caitlyn zong na apat ahung ding do in ke hi tali te chanu kahi Lord Stark jinu kahi atin Tyrion lang aven mizo sikoma chipa hi ka in ahungin ka chapa that ki gon ahi ati to kilhanin sepei ho koma order abolin manuvin lang henuvin lang kanung hinzuyun aga ati tile khan honjong apet penin achemjam asat do zingun alaidan ta Tyrion adingin ipitini gelova Tyrion chun ta be a brand chu atha got mong ham chule Littlefinger in chamcha Valyrian stila ki sim chu Tyrion a ahi ati chu himong monga hinam anahi kha zongle Tyrion in brand atha a ipi alem lo de ham aban iti de ham Sir Hugh la athat do tawin chule Ned Stark in Jon Arryn thi chungchang aban iti akhol do be de ham chi hozo se hi aban episode na ihin he diu ahin tom ngai ta in ananga akinutin dunia din hichan hin video ana chai taw hite bye